delaš? Dobar dan. Gospod Pliberžek. Smo bili na bazenu. To je pa lepa sprostitev. Poslušajte, gospod Miloš, to, da ste vi dejavni v hišnem svetu, je ena stvar. To, da pa nadzorujete vsak moj korak, to je pa višek. Poslušajte, to gre čez meje dobrega okusa. Čez kakšne meje dobrega okusa? Poslušajte, vemo, o čem govorimo, ne? Kako bi pa vi drugače vedeli, da sem bila jaz na bazenu? Se nisem nobenemu povedala. Tudi moj verju nisem povedala. Sem si mislila, sem mi prešila, sem rekla, bom šla pa na bazen, zakaj pa ne, a ne? Zdaj vam bom nekaj povedala. Nehajte oprezati za mano. A jasno? Mere dobrega okusa. Jaz sicer nemam okusa, ampak vi ste meni lepa. Prosim? Je kaj?